Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita kat naggapo. Iti pagayam nagpailingad itinagan nga Estong at taga-probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Adon ti inararam ko ababalasang nga maging gaita sa anak pa'y anakaasawa. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Estong. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Apay nga taasandak akayat agiti babae nga ararmag nana. Ay, kasano ang makaaram ka? Kat saan kan samot a seryoso? Hintun madamdama, sabali manan ti ararmam. Kasano asa anak nga agaram iti sabalik at basta dendak matadagos na gitar armag nana. Ay, padasemlat ta ti aganos nga agaram. Uray binasted da ka. Ipakitam anapudno ti panagayat mo iti babae nga armam. Alangarod nanang. Kasta ti aramidak bareng mapasungbat ko ni Lorena. Lorena, sabali manan? Wala nang. Ngam surutak itanti ko nayo nga oray basta dendak ano saklatan nga arman. Wen anak ko. Anya ti amam, no agpakpakipot laeng ti babae. Ket no mo ko kaadagos, ay katawan Sige nanang. Tungpalag ti balakad yo. Anya ti masapol mo, manong istong? Umayak ko maagaram, ading. Ammom ka di, no manuti tawan ko, manong? Mano, ading. 25 laang ti tawan ko, manong. Anya ko mano, 25 ti taon mo. Sika, manong, manuti tawan mo. 35, ading. Lakay ka na may dilig kanyak. Iso asaan mo nagandatan ti agaram kanyak. Age doesn't matter kung nadamat ading ko. Ay, awan bibiyang ko iti dayta pagsasaw. Awan planok a makirelasyon iti arig na inauna akabsat ko. Bay anak ko mamit mangipakita itinapudno a panagayat ko, ading. Di na kumamot bastida na dagos. Kahit kumusta ti panagarm mau? Awan lat tatatang. Binastid nak ni Lorena. Ay, unay matigas-gasat maun. Ngam sa anak ang sumuko tatang. Tungpalag tibilin ni nanang. Nga anusak lat ti agaram nga oray binastid nak ni Lorena. Adakan kaday ta anak kaw. Anya ti ammom nga agpaysaw. Numayat na kanto matlaeng day ta Lorena. Uwan tatang. Aramidag ti amin tapno maayat nak ni Lorena. Saan ka niya kinunak? Asaan ka kayat, manong? Awatem ko matoy sagot ko kan ka, ading. Naata amang gareta. Ada pa'y pasurot ng armang. Laklakayan ka. Ngam saan ka makawawat iti sao? No kunak asaan ka kayat? Saan ka kayat? Ala, iyawid mo day taamangga, manong. Tadyak pagtatakunan day taamangga. Nagsakit matan ti panagsasaom, ading. Kinasao ka iti nasayaat. Ngam awan mat dengdenggam. Iso apagsasawan kan. Tabarang iso ti denggam. Jakon kaya't makita ti panagrupropam. Nay, apay nga agin inom ka manan, istong. Basol yun, anang. Basol ko te? Ibagayon tumat nga oray binastirdak at agarimaklat ta. Anya nga ita. Pinagsasawan nak ni Lorena. Tapabasolin nakpaikit din. Tagpay sumat na nang. Pinagsasawan nakit din ni Lorena. Nga ala, bay amon anak ko. Saan aday ta ti pagsaksakitan tinakam mo? Makaaram kan tulat ta. Awan samat ng pag-asa ka makaasawa na na. Ay, saan mo nga ibaga ti kasta? Ubing kapay mo't. Lakaya ko na nang. Naitati sana pangayatan kanyak ni Lorena. Lakayak ka nun. Ay kat, jay katawunam nga minti armem Manmanumot ng tibalasang akatawanak na nang.
Amin to pa'y abats ko kat addan asawa da. Nay, nakapurma ka mat anak ko. Adamanan namamok na pinta sa balasang tatang. Aya, kahit agaram ka manan. Wala tatang. Bareng kayatnak ni Grace. Nakamamwam nga ka ni Grace. Namamok ije salaan tatang. Kasla kayatnak ni Grace. Ay kat nasayaat man no kayat nakabaraw. Mala, sige nga ro tatang. Mapanak pa. Limbag ngagsapam ading Grace. Kastamad kan ka, Manong. Medyo adayo gayam ni Tibalayaw. Apay, saan ka kadiya makaanos nga umay mang pasyar kanya? Kaputada yo ti balay mi? Ni saan man natin ka? Maanusak basta sika. Kunak no agbabawi kan nga umay agaram. Ay, saan natin ko? Anusak ti umay mangaram kan ka. Kasta ti kayat ko, Manong. Jay makaanos kan makauray. Talaga nga aganos kan aguraya ka ding. Basta ada ko mamot namnamak Jay kunak nga rodan, Manong. Basta makauray kan makaanos ka. At damat kayang bisita tayo nanang. Wen, kabarbaro akaaro ba tayo? Imay nagpadigo. Ken kayat na tayo kanumot am-am-amo akaaro ba na? Iso ni Julie. Julie, balasang ko. Iso ti anak ko. Ni Istong. Maragsaka na kamakamamukan ka, Estong. Ha? Ay, kasta akmat, Julie. Kasinsen ni manang mo adulor. Ay, kat nasaya at matata nakapasyar ka, Julie. Agnaeda kun ditoy, Estong. Kasta ka de? Ay, kat nasaya at no kasta. Manayunan ti kaaroma mi. Kumusta nga'y di pa nagaram mo ka ni Grace? Kasla kayat naktatang. Kamaudyanan na. At damot langan mangayat kan ka, Istong. Baring ano at na mauray ko ka ni Grace. Ay katlalaingam ati agaram. Kinunanamat nga aganos kan agurayak lang tatang. No imbaga na ti kasta. Adda nga runam namam. Adda madlaw ko ka ni Julie akaaro ba tayo, anak ko. Anya ti matlaw yun nanang? Kasla kursunada na ka. Anya? Diyak kayat ni Julie nanang. Na, tagpili ka pahilaang, kat malakayan ka lang arudan. At damanin ar-armag kat kasla kayat nak. Kasla? Basta nanang. Mariknak asungbatan nak to ni Grace. Sungbatan kan, Manong Estong. At paisaw ading Grace. Uwan, Manong. Ni? Apay nga nga da manong pailang taawag mo kanyak. Anya ti kayat mo nga yawag ko kan kaaya. Kaya't ko nga awagan nak iti love. Sige, love. Ay na, nagmayata na denggan. Kaya't ko nga kalaysatan, love. Anya, kalay sa dagos? Ay, saan anasaya at idarasudos? Kayat ko amam-amuta pa'y at itunggal may sa. Sakbay nga kalay sata. Anya ti amok, no kuripot ka nga asawa. Amangan, no saan mo ama ipaay dagiti ka sa pula. Apay kay di nasaan, love. Kat nagagitak mo. Kan orekas kasanaw, at damat urnong ko. No kasta, masapul ang maipanagnak mo kanyak. Ama itad mo amin akasapula. Hi, Estong. Nay, anya ti masapul mo, Julie? Itid ko kumaday ti apang ramanan nyo. Tinola. Kan, kayat ko kumati makiistorya. Pasensya kan, Julie. Hanggang adalakan ko ita. No kayat mo, ninanang pa lang ti ka inistoryam. Kaano ka di anawaya ka? Ta iso ti umay ko. Tapno makapagam-am mo ta, anaimbag. Saan kan ngagtaktak, Julie? Sa anak na interesado kin ka. O sige, ada papanak. Sarong karak ti girlfriend ko. Ay, adagaya man girlfriend mo.
Iso ako nam asaan ka nga interesado kanya. Ay, sayang. Kunak pa'y no adanam namat ha. Namnama nga. Ay, awan. Lipato mo tinakunak. Okay lang. No saan ka nga interesado kanya. Ay, Istong. Anya nga dayta naka-paper bag nga awit mo? Ha? Dahil na lang. Irigalok iti kayan ayat ko. Ay, nakaaram ka nga rudan? Wala nang. Ay, kaasimot ni Julie. Madlaw ko nga gusto launay kan ka. Diyak kayat ni Julie na nang. Ni Grace ti kayat ko. Nasingputmut ni Julie. Saan mo ta napintas? Na, apay nga agbirok ka itinapintas. Apay, nagwapo ka, aya. Dahil nangarod kat na nang. Sa anak lang arod na gwapo, sakit mga sawa akit, isa na napintas. Di, anyan to nga ititsura na iti anak me. Ay, nagadukat nga amumon, aya. Adumot di tatila ad anak-anak itinapintas. Adamot napintas, amakayanak itinalaad. Basta na nang. Ni Grace ti kayat ko, ta napintas. Kanayon matlatan nga darigalaw tunggal sarong karam ti kayan ayat mau istaw. Wala tatang, tapno mapaniknikak akamaalak nga ipaay amin na kasapulan na. Kan tapno umanugutan nga kasar kami. Ay kalukuan dayta. No talaga akayat na ka, saanen ang masapaw la paggastusan na ka. Agkasar kayo kit din. Bayan nyo tatang, tayawis ko ti panagkasar men. Uy, rumbang lang Saan mo nga urayan, nga ibusan na ti kwartam? Mga nuintun madamdama. Saan nagayam akayat ti makikasarkan ka? Ay, sana mabalin tatang. Adun ti gastos ko kinkwana. Agkakangina nga alahas tin rigregalo. Anya? Ay, usar ata utak mau baraw. Apay, sigurado ka may kasar mo dayjay Grace? Awaten naman, itid ko tatang. Kaya't na siguro ti makikalay sa kanyak. Ay, kasanaw no kukwartaan na kalaang. Ipasublik alag itin rigregalok. Ay, rumbang lang Saan mo nga ipalubaws alukon na kadayjay babae? Sino di lalaki ang nakakotya naggapo diti balayaw, Grace? Pasensya ka ni Stong. Ngam dahi alalaki ti ay ayatak. Kat iso ti pakikalay sa Anya, awaran kay tibain. Pinangnamnamanak. Adamot gayam sa bali akaayan ayat mo. Isublim na giti nagasgastos kukin ka. Anya? Kasano nga mo nga inumano ti gastos mo? Kan pangalaak nga iti pagbayad ko. Isublim na giti agkakangina nga alahas nga nirigregalo ken ka. O sige, isublik dagiti amin ana irigalong kanyak. Awaran kay tibain. Awan serserbim a babae. Inawawat mo dagiti regalok. Ngam adamot gayam sa bali akayan ayat mo. Pasensya kan. Ngam saan kagayam nga ay ayatan. Awanan pa yun, dadya babae. Kunak lagit din no makikalay sa kanya. Gaputa pinaniknikak mo, takabaalak nga ipaay na kiti kasapulan na. Hanggang dua kami matgaya, makaayan ayat na. Ay, husto daytan, anak ko. Basol mo matlaang, tasaan ka nagpili anaimbag. Kayat mo mat nga tinapintas nga agbalin nga asawa. Barok, tinapintas a babae, ado, ti kaagaw mo. Armak nga rodan ni Julie na. Amangan no agbaak ako no paluspusak pa lang. Di pa'y nga ibagbaghak. Ang saan mo mat akayat. Itataadan ka ayat ni Julie. Sa mo ibaga nga armam. Anya? Adan kaayan ayat na, nanang? Ay adan Pinaluspusam mo nga main. Kakaisunang adda gusto kan ka. Ay agpili-pili kan tumay. Ay, awanin, nanang.
Panangiriknak ket agba akakon. Ay kat aklo namon tigasat mo. No agbaak ka, awanan maaramidam. Ita, nasurukan a 40 Mr. Lonely, nga maging gaita, awan pa'y asawak. Gapo ta amin nga armak, ket didak kayat. Agbabawi ak, a pinaluspusak ni Julie, anang kursonada kanyak, ngem awanan ti maaramidak, taaddaanan iti asawa ita. Tuy pagayam mo, Estong. Agyaman nakpagam Estong iti dayta pakasalitaam, ti makunak, nugasat mo ti mabaakan, urayan niya pa iti aramidam, talaga, mabaakan ka. No pa'y kasta, saan ka nga agsarda nga agarem? Tanya nga iti ammom, nga amangan, no masarakam tumutlaeng, ti kagasat mo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni Estong. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Kan Sound Effects, Triple R. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.